Un persona reporta na Police Station 6 alina Tetuan, kaya puede elimina con el surbo motorsiklo alina talon-talon ayer tarde. Pulisya responde a arresta con el suspechao, iya puede recubrir con el su motorsiklo. Hindi gali estel su motorsiklo kaya hindi tupo el numero del chassis y el engine number na su registration. El reclamante si Muhaydin Jayari, residente de Tumaga. Yan, lecture kami umili, nung mabasta-basta lama, si true description lang. Dapat plate number, chassis number, engine number, dapat amuse. Sure gat kay amo SLL motor, ya perde. Igual ese, ara, habla to, amo ya dito motor, kabar ya liga na orang, di gali amo. Na, di siya kulpa din pulis. Di siya culpa de polis, culpa de tuyo. El hermano del arrestado sospechoso si Rogelyn Camlon, bien rabiado con el reclamante y con el pulis, kaya pone daw posas con el su hermano. Sabi sa kanila daw, 5 months na nawawala. Yung motor na yun, ilang taon na doon sa amin. Tapos ngayon, ang pagpusa sa kapatid ko parang murder. Sa likod pa talaga, pasting ang kapatid ko, yun ang hindi namin matanggap. Dapat pumasok siya sa kulungan. Dapat siya kasuhan ninyo? Dapat ibaliktad namin ang kaso. Siya ang kakasuhan namin ngayon. Bakit magturo-turo siya ng hindi totoo? Yun ang hindi namin matanggap. Dapat sinig niya muna kung talagang karnap ba yun ang motor o hindi, bago sila magposas. Si Asdaya explica si por qué sila pone posas con el sospechao. Procedures kaya alleged suspect na karnapin gani. Posas, handcuff is part of our uniform. Part of our uniform. In fact, usa kita other means to to apprehend kunele, amara kita mano di suyo, violation of human right. Kasi hindi part of the uniform yan. Anyway, after the initial investigation being conducted, pwede kita either man-release kita or man-file kita kaso si it found out na LL subject del karnaping. Con el motorsiklo devolve na pamilya Camlon, kaya pwede sila produsi con el mga dokumento deste. Si Asdaya procura arregla con el pelyahan del dos pamilya, iya manda kanila bolbe. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.